Tokom vikenda u Banatskom Karađorđevu održana je prva revijalna međuopštinska izložba rasne živine golubova i sitnih ukrasnih životinja. Organizator ove izložbe je Udruženje ljubitelja sitnih životinja Ljubimac 216. Udruženje je osnovano prošle godine, a na organizovanje jedne ovakve izložbe članovi su se odlučili jer u Banatskom Karađorđevu i u opštini Žitište ima dosta osoba koje se bave uzgojem sitnih i ukrasnih životinja i ovo je prilika da u svom mestu prikažu svoje eksponate i ugoste prijatelje iz udruženja sa kojima imaju dobru saradnju. Karađorđevčani su tokom vikenda ugostili uzgajivače iz celog Srednjeg Banata koji su prikazali preko 200 eksponata, a prema rečima republičkih sudija koji su ocenjivali izložene životinje, ova prva izložba je uspela. Ima lepih eksponata, ima dobrih eksponata. Mi smo ocenjivali po standardu, po savezu, svaka čast domaćinu koji je organizovao ovu izložbu. Prva izložba što se tiče opština Žitišta, lepo, svaka im čast. U buduće želimo što veću, što jaču izložbu. Što se nas tiče studija, mi ćemo uvek biti tu za pomoć. Što se tiče svega, tu smo. Za sve učesnike obezbeđene su nagrade u vidu pehara i zahvalnica kao i knjiga o istorijatu Banatskog Karađorđeva. Došli smo u ideju da osnovimo društvo da bi mogli da prikažemo i u Banatskom Karađorđevu jednu izložbu od 1920. godine od postojanja Banatskog Karađorđeva. Nikad se nije održala izložba, pa smo došli u ideju da i to odradimo i uradimo. Znači, mislim da smo uspjeli da uz pomoć ostalih udruženja koji su nam doneli eksponate, eksponata je bilo oko 200 primjeraka, 200 učesnika na izložbi koji su zadovoljni. Zahvaljujući udruženju iz Mihajlova koje su nam izašle u susret sa donatorstvom, sa suđenjem, kojim se ja ovom prilikom mnogo zahvaljujem što su nam pomogli. Zahvaljujem se mjesnoj zajednici Banatskog Karađorđeva koji su nam ustupili ovako prelepu salu za izložbu. Zahvaljujem se svim učesnicima koji su doneli svoje eksponate da prikažu šta u stvari postoji, da ovo nije zamrlo i umrlo kod nas u našoj državi. Tako da se nadam iduće godine da će izložba da bude još veća i još u većem obimu i većim eksponatima. Poslednjeg dana izložbe u centru naselja održana je berza životinja. Ponuda je bila velika, a pored mnogobrojnih prodavaca, berzu su posetili i radoznali građani, kao i najmlađi ljubitelji životinja.